Tarabasa ME School ang kang along chini ne pinpen kumat ni hem kim damden. Dolamara Police Station ke parlo Dadhora Cluster Humpli LP School along Karbianglong Life Pen Kahumri Dam. Bhimrong Piachor Seti Hunteron Pihem Chililide. Amar Jivan Adawai Kinangji Atumaphan Isi Birta Kemi. Bangso Adawai Non ke Karbianglong Pen West Karbianglong along Setami Longpon Ikji. Lapenan parta nang linahok damde hem toblun pen nang li hem an nang kepathon kok mate home delivery our size tami do ikji lasi humri ignon amar jivan rani rong pipi pudak laharian apanga kisu amat yakong ave tha ave mala amar jivan dawai chulo amar yakong dadulo nge ikron da theulo duta tumi muchalo men ke ke in reng pi so amar jibon ada wa ki chupenon asak u dumile chia ko ke chung kreng u king sudam tan in men asak u dam un lo ron thom an lon non pen ka u dam un lo ma nên là cứ chu thu bom lo ren pi ana kan chu bom lo Clardak pen kachini jiaphan troxy phaiwe hini trop pho phaiwe Troxy Nerkapalong Humri Ignon Karbianglong Live Karbi Prime Time Birta Angton Pen Arju Panikta Ajada Sonle Claim Dam Ji Chita Charju Sarbensi Claim Dam Nangji Kalite Kasiksa Dokok Titi Lason Si Pini Pholoni Constituency Ka Parlo Tarabasa ME School along Kupia Hemsi Kimpon Boma Lasopotha Klardagalam Ke Longji Aphan School Ahem An Ke Palidam Lasolam Kachini Ji Mate Clardak Ji Aphan Tarabasa ME School Principal Apen School SMC Atumaphan Chitong Pen Lam Arjupon Lasoang Bong Isi Manghumeme Ason Theponlong Athe Daku PC Claim Jima Dam Jima School SMC Atum Kachingwai Angbong Si Donangji Bonda Non Ki Kimbom Asai Hem Ke Kupia Phan Loma Kupia Hem Loma Thangta Chini Dundi Usi SMC Lapen Principal Atum Pachini Pon ইয়াতে যেটো বিল্ডিং বনাই আছে এইটো বিষয়ত মই একো নাজানো ইয়াতে কোনে কন্ট্রাক্টৰ বা কেলে বনাই আছে কি কাৰণত বনাই আছে এইটো বিষয়ত মই ব্যক্তিগতভাৱে পুৰাপুৰি অজ্ঞ একো নাজানো থাকে আহেম কে নং কিম লতে মা আহেম কে ঠেক লং লো সেটা কুপি স্কিম পেন লোনে লা পেন কুপিয়া হেম লোনে la so bangke nili tuma bangke chini sata ahem ke ladak Tarabasa ME School a boundary ar lo si nang kim ke nang kim lo thek long lo sata kupia scheme lo ne kupia hem lo ne kupi tong kai use dine la bangke nili tuma hen pen ke chini ke dam tani janang le tum school building phan pu ke hang do na son ke abang ke avelang bo avela News Report Karbianglong Live Atumi chitini bhai ECR ni school along Kahumri Damahu government pen nangkepale RIDF lapen primary education pen ki kimpon school building mesen pensi thekponlong MAC Richard Togbi Education Department arpu dengdet pen Karbianglong alo along ritin ke chali ahem mesen nangji pu akimang pen ongdung a school ahem mesen mati RJ kachelar asonsi theklong normally gitu lage pada school lo Dadhora Police Station epelo lana belo prote to war mane to pada lamar pen kedaker at least 9 kilometers and back lo bila kasi kadalo District Education Department along Richard to be yen hidap pen atau kalau anta school herkin lo pula so biar ta julo si pinili biang la kerang ke dak lamar pen sebang lo sebang solam kachini peniji la pen bang so building darbe lagi thelong lang lo school ala display board kado kita ada helong oleh lama sama nasi lada school president do alam thar lam thosigat ka ji phasi bohol prangsi ka do oleh kan dom kita la bang so school helong bana tu on merong itu merong pila kita bang so school tu thoga ni kan se school ki pila betul dengan 2023
ikan ko dah sama ka dulu kadang so ki biarin kata hiri lo akan 2011 dia long lo hasori presiden ke lah dah tertutup dengan pius semua kali sini dengan lo sudah school dah hena dah lo sudah ini pak ya lo kalau thank you pada pius lo dah school yang kalau bisa dia lo si nursery itu bagi tanya dia lo sukun lo saya kok pening Pagano Tumas Council CM Sar Lokan pagi local visi nate education ye alam tengah hejumel kenakan honton ini bukan hantot repair ini picholo ini party lo Pininitum apherangke kahumri damahut school managing president lapen members atum RIDF pen kikimpot school building kini kelong apot EM Richard Obiaphan akiro pajepon ai bat bong lo là si non none bang thong kebra proxian do là si cái thang bang tani linga là si teacher afan mane kenani là si PM CM Dr. Tuliram Rohang afan same chunuri lo la pen EM sir research of the fantame lada assistant teacher na keto i phangsa me chuning rilo Kichale hem kikim ke palang mia son thotsi school along osomar tuma phat midday meal kitun kedang hem boundary wala pen teacher mati loke thana bang akinang dolang posi James terang upper Dathora LP school headmaster pen nangchuni ridun halapu Sarbe Kro LP school along managing committee members etami teacher pawang wer nangchi pusi nangchuni ridun Nang dak Sarbe Krulong kupini member ba school managing committee member lo sondoma nili do acha andela school kilong pot kuson naklum ninga nili tum ningarong lo la school galang phadi nili tum education niam sari charta bi phanda kero pilo mathe man nili tum company school building abisita mi akononda RFDF scheme bena pilo ni non mat dak kupilo kisung no mani tum kisung mangi teacher pra teacher ke government ben ke wanglo sita mi continue wang we an help part masanang che cha helper mane komal lo nili mai nili to kola so la si bang pibo acha Dola marapen RG Son Rongphar Karbing Long Live Nilip constituency ka parlo angkang Koilamati pen kahelo kilometer thong kep sose Kadomari Maiti Mungarong Ahawar Biren Hansearong Amikar Bhimrong Piachor Serdi Hunteron Pi kedamtang pai ni phaing kora sirkeparni ada por phai trok si pen hempen osomar pen achor keso Koilamati irui pen kecho Durmiani ahithialong dowai ki nam dam pen chitia chekloni phai isiani anta mithang hem chiledam dedet ajoini asomar lapen achor keso anchot kalisi mekri meklang pensi donanglo itum ha ke pawe rab ahut ekai choboche rabnang lapen jangso dolote lopachali dunra BAMA papas dunra arlengethe paman dunang puhula sohut itum lamchak kachipia lamchak pini nephan nang loti beng ansi nang utekang popoma Bhimrong Piachor serdi hunteron piatum asomar kaddukawi bangke thomlo henisi osomar ta kesolok metarire langtarire keso anda choche kesosi tiklito Bhimrong piadang achor serdi hunteron piaphan dowai namdun thapuama dowai namdun ektem adowai ronga soratumalong nanglodun ploramat mete keso apopani nasi keso langdamchi pomat damjui pen ha ate hemta leledet amar non ke theklong ledetlo lasi prabjin pen nangna hokle do damda e phongan ke hem nitum osomaratum keso na hokta damun e pinna lasi hem chirang noi osomaratum phan la pen ni phan nang injin sotha ajowangta la pen aniwangta osomaratum ke keso anchot kali nang phang towa nang cholang ding pen kachiru opai nang chong hoi si wang vedet mapusi nang chiri velo pusi achor asomar atum mekri meklang pen serdi hunteron pia phat mentu si rangchi mapusi chong hong pronglo kardianglong kaddu kawi KSA pen chenglo nang kiri nang cherap dun vek thapusi gilong pi chuni ripon masar men ke serdi hunteron pi nang tumo sumar bang on sumar bang thom de nang li hem sor men tu pen hem pen ki barji ke nili hem sor ke mor bar arni pen bozar dun tha pu pen ki dam jui pen nananta vai la
te bojar ke dun kupia sai do si na tum hem ben toy lo hem neli ajo somarta so labla anke neli ta kiso amase neli ta kiso ma anda chudunu ne pin ke arsu so akibis akleng si bangta amchone analang etung lasi neli mathalo choram choronga sabar du ko po hodak poisa ri donra hangdamra duwai nang ri pidun tha nang nam pidun tha lasi ni damon de lo duwai nam dun rai pen bang jinoi pulo chotoy dun lo ama duwai bang ke bang long nang lo dun lo ama si abang pu bang ke nang le de jong si komani serdi hun teram pia phan theklong bolote la screen along ke paklang pon phone number 6000094391 along humri vekjia phan chuning repon koila mati ben samson ti carbing long line patumi chitini phai ECR ni ada por phai kri sira chitim apor malompen upper dikrong open stage along KKCA upper dikrong lapen dilai hawar amai hin pen phirangkya mai ke pha padupon phirangkya mai ke pha pon nang kok alam the KKCA upper dikrong hawar amai mai phu Vines teron pen nang ke pachini donte non nang ke leji chitini phai kre pho lapen kre trok ani KKCA tiripi indeng pho mahang ke thekani talon ponjia dim laki Dhansiri constituency ke parlo upper dikrong open stage along si talon ponpo lasi Karbi Anglong arat lapen ke thekiding atum an hirjume nang ki pidonji lapen apo nanga chi pidon pen nang ka chi todun ji aphan chuning ripon labang so mai nini apharman si paman ponji lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan si aluhiaman pen chopha pon lobuta nang pachini dun lasi bahak kime kopai kime labangso KKCA mahang nang ke thektang ke pining pen ningkan phok ke chok ke la nilitumolong upper dikrong hawara mai long sinang ki BG pu do pen nilitum ke churulo la pen ke guru sarjong si avi pulutang te karbinim ke pachan thegi ba che othip thegi abang ke avi dejima pu mathadun mesi nilitum ta serap chitu duno la si anso se pangtang bu busi mathalo la si pini pen nilitum kam ta ke chengilok chek ta pum harohini ra pum koi ke thutang la non malam solote lata chiwani po la pente pini sitame kurusa da do jolapu la langli sitame kamjam ki claiming phan message me en nilitum dak dikrong than phan tir ke en pondo la bangso taka clip pheju pon tangalo non malam sote ni tingela choran tamari sitame dak kam claim bo halong si ni tum chopon po Chunbang sarsing rong pi pentami labang so Karbi kuru searching room amai ningkan pho mahang ke theketa lon long ki Ladakh hawara tuma phan ki kopai ki milo ke chak pon long ki kuru sara tum hello Karbi anim atir ke lasi ke pang tang pon chi aphan si nilitum ke mang pon padolu buta rong pi sang hupen ningje pon indeng pho Karbi kuru searching room mai amhang pa thegi ajagat Ladakh ni tum long si ni tum hawara mai lang sanang huri pasin ni tum hin men tame choro lo labes ni tum non la so pini benga program cheng lo pini benga ni tum dak kam claim han chi 6 dang pon lo la so long ni tum dak ni program doji Reception Committee Chunbang Budho Kramsa KKCA Dilai Hawar Amai Phu Rajen Be Chunbang Loren Singleng Dihin Chunbang Susan Lekhe Lapen Kit Hegiding Atumta Chitudun si Pini pen sai ki claim pangcheng ponlo lapen dikrong athana kli ponsi ahirjume chahang ponlo Dilai pen bijoy rongpi Karbing long live Guwahati rong sopia long ongtung towar kaselama sai lapen prek chamarong sopia long sai kedeng pontang lapen kewang jilang ani sai kedeng ponji amenta paklang pontu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen kiwang jilangani prabjin pen long riarlo prekjam ahawara long dolong humsuri si an ki kim kerang ponji aphan kedamtang pai pai chiklo ni phai thongke bani pangdak ponlo labang so sai surihini roing kora trok angbong patang ponpo raratum Guwahati rong sopia phan ke North East India atowar pilo pusi ke hoklo bonsidame Assam government hin pen ke Guwahati rong sopia phan ke South East Asia ang hapmate atowar pisi kaselam ji aphan kabor ipusi thanpon 30 চনলৈও আমি কি কৰিব লাগে
তাৰো চিন্তা আমি আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰি থৈছো অৰ্থাৎ ইয়াক আমি বহুতে আমি সৰু থাকোতে কৈছিলে যে গুৱাহাটী উত্তৰ পূৰ্বৰ দুৱাৰদলি মই আজি আৰম্ভ কৰিছো গুৱাহাটী উত্তৰ পূৰ্বৰ দুৱাৰদলি নহয় গুৱাহাটীক আমি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দুৱাৰদলি কৰি আমি নিৰ্মাণ কৰিম অৰ্থাৎ স্বপ্ন সপোন আকাশ চোৱাৰ আৰু আমি আকাশ চুম গুৱাহাটী ৰংচপিয়ালং কেদো কামাখ্যা গেট লাপেন মালিগাঁও আধা কিলোমিটাৰ হিনিৰা মিটাৰ ভাৰত ট্ৰক আজাকিডিং ফ্লাইঅভাৰ কাংপু পনহেনলো আসামালং ৰিয়ালং আজাকিডিং নাই ফ্লাইঅভাৰ লো স্টেট গভৰ্নমেন্ট হিন পেন কেদাম টাঙানি আন লং ৰিয়ালো প্ৰেকজাম আহাৱাৰা লং হুম ভাৰনিয়াৰ কেবৰা প্লি দলং সোলাপেন দলং পি কিকিম পাতাং পন এটলোপটা চিফ মিনিষ্টাৰ হিন পেন থান পন্থু Labang sopor hut Guwahati rong Sophia long ongdung towar kasilam asai lapen asam long rialo prek jamarong Sophia long setami sai kedeng pontang lapen kewang jilangani sai kedeng ponji asai kedo an amenta paklang ponthulu lapuson thak thaksi chitia chekloni phai ECI ni Nagaung Medical College along kichengsi academic session ke pado ponji aphan kangpu ponamai along lamthe ke jai ponhut ke tham ponki non amat asam along ria long Medical College Humkrehini dolo Surihini rank kora truck pen Surihini rank kora truck siang bong kaddo kawe pen Medical College Huming koira isi an padupon po puta than pontu State Dex report Carbing Long Live Tang te pini karbi pranta berta ke lapan si kang pon paniklo